Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Paradizo TV, tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka, tuvuga duti Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha. Rero uyu munsi twinjiye ku munsi wa gatatu w'inama ya Chogm. Iraza kuba bimeze gute, turaza kuguma tubagezaho update zigiye zitandukanye. Uwo bita Prince Charles, igikomangoma cya Wales mu bwami bw'Ubwongereza, Charles yageze mu Rwanda ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Kamena 2022, aho yitabiriye inama ya Chogm. Ejo rero byatangiye kuvugwa mu masaha y'igicamunsi tariki ya 21 Kamena 2022 ko Prince Charles yitezwe gusesekara mu Rwanda, aho ari we yitabiriye inama ya Chogm. Prince Charles yasesekaye mu mujyi wa Kigali aherekejwe n'umugore we Camilla Park. Bageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe ahagana saa 3 batwawe n'indege y'ibwami izwi nka Royal Air Force. Bakigera ku butaka bw'u Rwanda bakiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge ndetse na Omar Dayar uhagarariye inyungu z'Ubwongereza mu Rwanda, na minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza Commonwealth Tariq Ahmad. Prince Charles yabanje kwakirwa mu cyumba kigenewe kwakirirwamo abanyacyubahiro mbere yo kwerekeza mu mujyi wa Kigali muri hoteli iri bumucumbikire. Igikomangoma Charles ni ku nshuro ya mbere yageze mu Rwanda. Mu gihe azamara biteganyijwe ko azasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, azanasura ishuri ryo ku rwego rw'akarere mu Rwanda hagamijwe kureba uko abanyeshuri bafatwa kwiga amasomo y'imyuga mu kongera ubumenyi bwabo buzabafasha kubona imirimo no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Mu nama zitabira harimo iz'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru ziga ku mihindagurikire y'ibihe, ubuzima n'iterambere ry'urwego rw'abikorera, izahuza abashoramari batandukanye bo muri Commonwealth ndetse n'iziga kuri malaria n'izindi ndwara z'ibyorezo zititabwaho. Niwe woherejwe nk'uzahagararira Umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu nama y'abayobozi bakuru b'ibihugu na za guverinoma zo mu muryango w'ibihugu bikoresha Icyongereza Chogm iteraniye i Kigali kuwa 20 kugeza 26 Kamena 2022. Ubu akaba ari umunsi wa gatatu. Uyu yakunze guhagararira Umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu bikorwa bya Commonwealth birimo ingendo, ibya gisirikare n'ibyo gufasha. Komangoma Charles n'umugore we Camilla nibo bitabiriye imikino ya Commonwealth yabereye New Delhi muri 2010, yabereye Glasgow muri Ecosse muri 2014 n'iyabereye muri Australia 2018. Niwe kandi wahagarariye Umwamikazi Elizabeth wa kabiri muri Chogm eshanu ziheruka, zirimo iyabereye Denmark mu 1997, iyabereye muri Uganda muri 2007, iyo muri Sri Lanka muri 2013, iyo muri Malta muri 2015 n'iheruka yo mu Bwongereza 2018. Muri Chogm yo muri 2018 nibwo byatangajwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Commonwealth ko igikomangoma Charles ari ukwiriye gusimbura Umwamikazi ku buyobozi bw'uyu muryango. Kuva mu 1969 u Rwanda rwabaye igihugu cya 47, igikomangoma Charles yagiriyemo uruzinduko mu byo muri Commonwealth, henshi aherekezwa n'umugore we. Chogm yagombaga kuba 2020 ariko iza gusubikwa inshuro ebyiri kubera imiterere y'icyorezo cya COVID-19 kitatumaga abantu bashobora guhura kubera ingamba z'ubwirinzi zariho. Commonwealth ni umuryango uhuriyeho n'ibihugu 54 bikoresha Icyongereza bituwe n'abaturage bagera kuri 2,600,000 biganjemo urubyiruko rufite imyaka iri munsi ya 30 rurenga 60%. Charles Philippe Arthur George ni umwana w'imfura mu bana bane Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yabyaranye n'igikomangoma Philippe. Charles kandi niwe wahita asimbura nyina ku ngoma igihe yaba avuyeho. Mu bandi bavukana harimo Andre Albert Christian Edward ariwo bakunze kwita Prince Andrew, Anne Elizabeth Alice Louise na Edward Anthony Richard Louis Prince Edward Charles. Charles yavukiye mu ngoro ya Buckingham tariki ya 15 Ugushyingo mu 1948. Nyuma y'ukwezi kumwe nibwo yabatijwe na musenyeri mukuru wa diocese ya Canterbury Dr. Godfrey Fisher.
Charles yari afite imyaka 4 ubwo umwamikazi Elizabeth wa kabiri yimikwaga ku ngoma asimbuye se George wa gatatu wari umaze gutanga. Mu 1956 nibwo Charles yatangiye amashuri abanza mu kigo cy'amashuri cya Hill House giherereye mu mujyi wa Londres. Yagiye aca mu bindi bigo bitandukanye birimo Chogm School, Timbertop na Goldstone. Iki kigo cya Goldstone giherereye muri Ecosse niho yarangirije amashuri yisumbuye, akaba yarabaye n'umuyobozi uhagarariye abandi banyeshuri ubwo yahigaga. Mu 1967 Charles yatangiye kaminuza muri Cambridge University, akomereza muri Trinity College yo muri Amerika. Aha hose yahafatiye amasomo ajyanye n'amateka. Mu 1970 nibwo yahawe impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza. Muri Werurwe 1971 Charles ku bushake bwe yatangiye imyitozo yo gutwara indege za gisirikare, ayitangirira mu kigo cy'igisirikare kirwanira mu kirere giherereye mu gace ka Cranwell. Mu 1971 nyuma yo gusoza amasomo Charles yateye ikirenge mu cyase na sekuru n'abandi bababanjirije ajya mu gisirikare kirwanira mu mazi. Yabanje gufata amasomo y'ibyumweru bitandatu mu ishuri ry'igisirikare kirwanira mu mazi Royal Naval College riherereye mu gace ka Dartmouth. Mu 1974 yabaye umupilot w'indege ya kajugujugu wujuje ibisabwa, maze ahita yinjira muri batayo ya 845 y'ingabo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro ku bwato bwikoreye indege bwitwa HMC Hammers. Tariki ya 29 Nzeri 1981 Charles yashakanye na Lady Diana, baje kubyarana abahungu babiri aribo William Arthur Philip Louis Prince William wavutse mu 1982 na Henry Charles Albert David Prince Harry wavutse mu 1984. Mu 1992 nibwo byaje kujya hanze ku gikomangoma Charles n'umugore we Diana bemeranyije gutandukana, maze bahabwa gatanya mu 1996. Tariki ya 31 Kanama 1997 nibwo igikomangoma Diana yapfiriye mu manuka y'imodoka yabereye Paris mu Bufaransa. Tariki ya 9 Mata 2015 Charles yasezeranye na Camilla Park, inshuti y'igihe kirekire, akaba ari nawe babana kugeza ubu. Camilla Bauer nawe yari yaratandukanye n'umugabo babyaranye abana babiri. Camilla kandi yagiye ashinjwa ko ari we wabaye intandaro yo gutandukana kwa Charles na Diana, cyane ko bagiye bashinjwa kugirana umubano udasanzwe guhera mu 1986. Kugeza ubu Charles afite abuzukuru 5 harimo abana 3 ba William na 2 ba Harry. Ngaho rero nguko ni Prince Charles uje guhagararira umwamikazi hano muri Chogm. Turaza kugenda tubageza updates zigiye zitandukanye, twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Reka tubonane mu biganiro biza gukurikira. Bye bye.